Kienu biss 28 il-Maltin li jażlu li jiġu lura pajjiżna fuq titjira mill-Libja nhar il-ġimgħa filgħaxija. Dan ifisser li 20 ta' Maltin oħra għadhom fil-pajjiż Libjan. Fuq it-titjira tal-Medavja kien hemm ukoll qatt ta' barranin li jaħdmu l-Libja u li fid-dawl li s-sitwazzjoni baqgħet sejra l-ar għażlu li jitilqu mill-pajjiż. Mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tkellmu dwar it-tensjoni li teżisti fil-pajjiż ġar tagħna. There's no security, there's no safety, no nothing. There's even the medicines, there's no medicines, nothing. I saw a lot of gunfires, maybe a little bit of smoke across of my house. Deċidejt li ninżel Malta, il-post li qiegħed fih jiena qiegħed daqsxejn il-bogħod, imma xi kultant tibda tara l-affarijiet javviċinaw lejk. Allura mbagħad taħjar id-dabba rasek l-isfel. Minkejja li ġiet Malta biex tevita s-sitwazzjoni kera li hemm f'pajjiżha, mara Libjana sostniet li qalbha tibqa' Libja. Dan għax wara ħallit lil qrabata. I am very sad about the people who is dying without any reason and we don't know who is doing that and for what. That's very sad because we are losing our country, so I don't know. I am happy for my children, but I am thinking about my family. Il-Maltin li tkellimna magħhom kienu xhieda tal-kuntatti li kien hemm mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kuntatti kontinwi bilan li titħares is-sigurtà tagħhom. ċemplu li ħafna drabi u saqsi hawnhekk irix ninżel kbiri. L-arranġamenti kollha saru min-naħa tagħhom minn hawn Malta. Iżda minkejja dan kollu xorta kien hemm min diġà qed jaħseb li meta l-Libja tiġi għan-normal jerġa' jitla' lura. Nerġa' nitla'. Imma li jkunu dawn l-affarijiet nerġa' nitla'.